Rũĩ rwa Tana rũrĩa rũkoragwo rumĩte mũtitũ-inĩ wa Aberdare nginyagia iria-inĩ rĩa Ohĩndĩ nĩruo thirikari ĩtanyĩte kũhũthĩra nĩguo gũkinyanĩria waki wa demu ya Kibura Grand gĩcigo-inĩ gĩa Tharaka. Mĩhang'o ya waki wa demu ĩno ĩtanyĩtwo kũhũthĩra ciringi birioni 425 na waki ũrerĩkana kũhutia aikari a kaunti 3 iria nĩ Tharaka Nithi, Kitui na Embu, kũrĩa andũ matanyihĩire 4,500 magũkorwo magĩthamio kuma mĩgũnda-inĩ yao, nacio thukuru 23 ihingwo. Damu inachukua sehemu kubwa ya ile ambayo inaishi watu wengi sana. Saindi inagusha maeneo matatu ya kaunti, Kitui County, Tharaka Nithi County na Embu County. Na hiyo sehemu ni kubwa sana, nao watu wote wakihamishwa hakuna mahali ya kuwapeleka. Hata serikali wakati ambayo inataka kufanya kitu iangalie maslahi ya mwananchi, sababu bila mwananchi hakuna serikali. Kulingana na vile huku kuko tunakubali damu, lakini damu naye ifanywe na ile utaratibu inatakikana na wananchi wafanyiwe compensation mzuri, sio kufanya mambo kienyeji kama vile ilikuwa inafanyiwa kitambo, sababu kitambo ardhi haikuwa na value kama ya sahi, na hata watu wengine hawakuwa wamesettle kama vile buildings sasa ziko ni expensive. Kuona meharĩrĩria ma waki wa demu ĩno nĩ mambĩrĩirio nĩ thirikari nene kũgerera ũnyitanĩri na thirikari ya bũrũri wa Ngeretha, rĩu arĩa marahutio gĩcigo-inĩ gĩa Tharaka maugĩte matigĩtwo na wagagu wa kũhamũrithio kuma mĩgũnda-inĩ yao ona matarĩhĩtwo kana kuonio handũ mangĩthamĩra amu gũkinyĩria rĩu gũtirĩ riboti mamũkĩrĩte ya kwarĩrĩria mĩhang'o ya ũrĩhi wa mĩgũnda ĩrĩa ĩrahũthĩrwo. Tunaomba serikali kuu mwanzo kabla ya kutekeleza kitu yoyote ilipe wananchi pesa yote kabisa, wasianze kujenga kama wajalipa watu. Mimi naomba kama spika ya bunge la mwananchi, hiyo maeneo yote nagushwa Embu County, Kitui County na Tharaka Nithi, hiyo viongozi wote wakutane mahali pamoja kuongea kwa lugha moja, sababu si mtu wa Ukambani akilipwa milioni 2, mwingine analipwa 3, mwingine analipwa 5. Hiyo itatusaidia. Naomba umoja ungane pamoja. Wananchi washughulikie title deeds, sababu bila title deeds sasa utasema hapa ni kwako namna gani na serikali hajioni mwenyewe. Unajua hii ardhi bila title, hii ardhi ni ya serikali. Kwa hivyo mwananchi ashughulikie title deed. Waki wa demu ĩno nĩ ũmwe wa tabarĩra iria irakinyanĩrio nĩ thirikari na itemi rĩa kũng'ethanĩra na thĩna wa wagi wa maĩ ũrĩa kaingĩ ũgũmagĩra arĩmi rĩrĩa kwara. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.